Ibe byiza ukunda ibiganiro byacu bigiye bitandukanye hano kuri The Sport Move. Ni amakuru y'imikino agiye atandukanye, gusa reka manze nkubwire ibyo ngiye kuza tuganiraho mu minota isa nkaho ari mike ariko atari na mikeya cyane. Turaganira kuri ekipe ya APR FC, by'umwihariko turaganira kuri Rutahizamu Sheikh Djibril Ouattara amaze kuba yagaruka mu Rwanda, ndetse yamaze no kuba yatangaza igihe azasubukura imyitozo muri ekipe ya APR FC. Mamadou Sy ndetse na Daouda Youssef byamaze kumenyekana yuko bazagaragara kuri derby izaba ku itariki 8 z'uku kwezi tugiye kwinjiramo. Ikipe ya APR FC kandi irimo irategura umukino ukomeye n'ikipe ya Rutsiro. Ni umukino uzabera hariya mu karere ka Rubavu kuri stade Umuganda. Ni umukino uzaba usobanuye byinshi ku ruhande rw'ikipe ya APR FC, turaza kugenda tubicamo neza 5-5. Ikipe ya Al Hilal Abdurrahman yamaje kuba yagera hano i Kigali mu Rwanda, aho ije kuba yakina imikino ya shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, cyangwa se Rwanda Premier League. Yamaje kuba yagera hano mu Rwanda, bagiye batangaza byinshi bigiye biremereye, nibyo turi buze kwibandaho hano muri iki kiganiro. Njye wumva Nebo Fabrice, reka manze mbwire wowe utarakora subscribe ko ikora nonaha, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5-5. Reka twinjire muri ekipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC rero murabizi neza ko irimo irategura umukino ukomeye. Ni umukino bagiye gukina wa gatatu wa shampiyona. Ni umukino bazakinamo, gusa uzaba ari umukino wa gatandatu wa shampiyona, kuko ikipe ya APR FC yo irabigiye gukina umukino wa gatatu kuko ifite ibindi birarane. Ni umukino bazakiramo, ikipe ya Rutsiro izabakiramo hariya mu karere ka Rubavu. Biteganyijwe yuko ikipe ya APR FC iri buze guhaguruka i Kigali kuri uyu munsi wa gatanu yerekeza hariya mu karere ka Rubavu. Ni umukino uzaba usobanuye byinshi nyuma yuko ikipe ya APR FC imaze kuba itakaza umukino ushize ubwangange n'ikipe ya Kiyovu. No mukino benshi bahigiye, haba ku ruhande rw'ikipe ya APR FC by'umwihariko mu buyobozi, kugira ngo ubari umukino uzagarura umwuka umaze igihe utari mwiza hagati muri ekipe ya APR FC. Mbere yuko ngaruka kuri uyu mukino, reka manze mbabwire yuko Rutahizamu ikipe ya APR FC bamwita Sheikh Djibril Ouattara yamaje kuba yagaruka hano mu Rwanda nyuma y'igihe kirekire amaze igihe arwaye cyane. Ni indwara yagiye itaramenyekana, yagiye yibazwaho byinshi bigiye bitandukanye, abenshi bavuga ko ari malaria, nyuma biza guhinduka. Gusa umutoza yaje gutangaza ko yari yaragize ikibazo cyo kuzana ibihaha, cyangwa se byo kuzana amazi mu bihaha, nuko bikajya bituma atamera neza. Murabyuka ko yaje gutandukana, cyangwa se yaje gusiga ikipe ya APR FC iri muri Sekafa, akaza kwitabwa hano mu Rwanda mu bitaro bikuru bya gisirikare hano mu Rwanda, gusa ntibyaza kumuhira. Rero yari yarasubiye iwabo mu gihugu cya Burkina Faso, aho yari yaragiye kuba yareba uburyo yakwitaho, ndetse akaza no kuba yavurwa. Muri iri joro rero ryo kurikira muri iri joro buri bucye ari ku munsi wo kwa gatanu, nibwo yaje gusesekara hariya ku kibuga cy'indege i Kanombe. Yaje kuba atangaza byinshi, yaje kuba akomoza mu gihe azagarukira mu kibuga. Gusa kuri derby ho ntabwo azaba hari, ahubwo azatangira imyitozo nyuma y'uko derby irangiye ku itariki 10, nibwo azasubira mu kibuga agatangira gukorana imyitozo na bagenzi biwe. Kuri ubu ngubu yamaze kuba atangaza yuko ameze neza kabisa, ari urwembe. Abafana ba APR FC reka nizere ko mwishimiye kuba mumubona agaruka muri shampiyona, nubwo atahabaye mu gihe byari bikomeye, cyangwa se navuga mu mikino ya CAF Champions League, ariho mwese abenshi twari tumwiteze kuzamubona, ariko uburwayi bwo nta muntu uburyo buteguza. Reka twizere ko azakora ibirenze muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ni Sheikh Djibril Ouattara uje yari ari top scorer w'ikipe ya APR FC umwaka ushize, agiye kugaruka. Tuzaba tureba noneho performance yiwe mu gihe kingana na sezo n'igice cya sezo, uko azitwara, kuko tena agarutse shampiyona yo yaramaze gutangira, bageze ku munsi wa gatandatu wa shampiyona. Muri APR kandi ku munsi w'ejo, akanama gashinzwe imyitwarire muri ekipe ya APR FC karateranye kareba ku kijyanye na discipline, cyangwa se ku kijyanye n'ikibazo cya Mamadou Sy ndetse na Daouda Youssef. Mamadou Sy yarasanzwe we ari hano mu Rwanda, yakoraga imyitozo muri ekipe y'Intare. Murabyuka ko ari cyo gihano bamuhaye mu gihe bakiri kureba imyanzuro, cyangwa se bakiri kwiga ku myanzuro bazabafatira. Gusa ikipe ya APR FC yasunikiwe kuba yabareka bakagaruka muri ekipe ya APR FC nyuma yuko umutoza Taleb Abdurrahim
amaze igihe aremanta ku bakinnyi badahari, haba ba Watara bari bafite ikibazo cy'urwaye, kongeraho Memel Dawo wagize ikibazo cy'imvune, ndetse na ba Mamadusi ndetse na Dawuda bari barahagaritswe kubera ikibazo cy'imyitwarire itari myiza bagaragaje ubwo bari mu mikino nyafurika ari mu gihugu cya Misiri. Rero ikipe ya APR FC yasunikiwe kuba yabarika kuko bari kwitegura umukino wa Derby, yego bashobora kutagaragara ku mukino bazakina n'ikipe ya Rutsiro ku munsi w'ejo, ariko ntekereza ko bamaze kuba babemerera, amakuru ahari avuga yuko bamaze kuba babemerera ko bazagaragara ku mukino wa Derby. Daouda Youssef we yarari mu gihugu cya Ghana, bivuga yuko ari wihite afata indege imugarura hano i Kigali mu Rwanda, akaza kwitegura hamwe n'abandi bakinnyi batandukanye kugira ngo bazabe bakina umunsi wa Derby. Umunsi wa Derby ni ku itariki 8 ubwo bazakiramo ikipe ya Rayon Sport. Ni umukino uzakomeye, haba kuri ikipe ya APR FC ibura abakinnyi navuga bakomeye, harimo Shejibri Watara nubwo yagarutse mu Rwanda ariko ntabwo azaba hari kuri mukino, ndetse kongeraho na Memel Dawo wagize ikibazo cy'imvune, bivuga yuko ashobora kumara igihe kingana n'ukwezi hanze. Ubwo tubibaze neza, ubwo arabura ibyumweru bitatu, nawe birumvikana yuko atazaba ahari. Ni umukino uzaba ukomeye, ni umukino wo kureba haba kurani rw'ikipe ya Rayon Sport n'umutoza mushya, ndetse n'ikipe ya APR FC n'umutoza mushya, tukareba uko Southern Hill Derby uko izaba imeze y'uyu mwaka. Gusa nanone muri ekipe ya APR FC harimo harazamo ikirego. Murabyuka ko ikipe ya APR FC yari yarize imisifurire muri Ferwafa, gusa hari andi makuru avuga ko ikipe ya APR FC yamaze kuba ifungura ikirego muri FIFA. Ni nyuma yuko bari barize imisifurire ni iki ya Ferwafa ntiyaza guhana abasifuzi. Rero ikipe ya APR FC rero ku munsi w'ejo nibwo chairman w'ikipe ya APR FC yari yatangaje yuko mu mashusho bari bareze amashusho arega abakinnyi cyangwa se amashusho agaragaza amakosa ya Ronald Sekiganda ari yagaragara neza. None amashusho ikipe ya APR FC yari yareze irega imisifurire mibi, haba kwira penalty bimye Dennis Omedi, ngo ayo mashusho ntabwo yagaragaraga neza. Muri urwo rwego rero hari amakuru avuga ko ikipe ya APR FC yamaze kuba yarega muri Federasiyo y'umupira w'amaguru ku mugabane cyangwa se ku rwego rw'isi FIFA. Abenshi batabyakire neza, avuga ati APR yatangiye yamanyanga yayo, APR yatangiye kutubaha Ferwafa. Byinshi birimo biratutumba abantu bavuga yuko ikipe ya APR FC noneho ari nayo ngo ifite uruhare runini rwo kuba yakwica umupira w'u Rwanda. Ese kuba batari kwemera ibyemezo bya Ferwafa, nka wakongeraho nk'ikipe y'Amagaju nayo yari yarize, ariko Ferwafa ntiyaza kuba ibasubiza bose hamwe n'ikipe ya APR FC iza kubahakana ngo kuri cy'Amagaju atarize. Ariko kandi ikipe ya APR FC ngo n'ubwa mbere yari ireze kuva yakwitwa Nyamukandagira. Abenshi bakavuga ati ishaka kugaragaza imbaraga zayo haba mu miyoborere ya Ferwafa, ariko Ferwafa yo yabigige yanze kuba yabumva. Nuko kuko bimeze muri rukorane rw'ikipe ya APR FC. Ubwo nawe nk'umufana wa APR FC wajya muri comment section ukatubwira ese wowe kubyumva ikipe ya APR FC yahagarikira aho ngaho iki kirego, cyangwa se yakomeza igasunika no muri FIFA ikareba uko bazabyakira. Gusa ni ikibazo cy'imisifurire, cyo ni ikibazo kiri navuga ni ikibazo kiri sangiwe na rusange mu makipe akina shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Navuga ko ikipe ya APR FC atariyo yahita ibiremereza ku giti cyanjye ngo ihite ibizamura ibigeze ku rwego rwa FIFA. Indi nkuru iremereye, ikipe ya Al Hilal Abdurrahman yamaje kuba isesekara mu rw'imisozi igihombe. Yakiriwe n'abafana batari benshi cyane, ariko batari bake ari ku kibuga cy'indege cya Kigali International Airport hariya i Kanombe. Bamwe bari abanyasudani biga hano mu Rwanda, ndetse n'abandi bagiye batandukanye bayakire kabisa. Ubona ko bishimiye abakinnyi bayo bagiye batandukanye, ubona ko kabisa bayakiranye ubwuzu. Ikipe ya Sudani yageze mu Rwanda mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, yitegura imikino ya shampiyona. Nimwe mu makipe abiri ya Sudani, kuko ikipe ya Al Ahli yo yamaze kuvamo, yamaze kwikuramo, mu gihe ikipe ya Al Hilal Abdurrahman yo ikirimo, ndetse n'ikipe ya El Merreikh zo zemerewe yuko zizakomeza gukinira hano mu Rwanda. Ikipe ya Al Hilal niyo yabimburiye El Merreikh kugera hano mu Rwanda. Biteganyijwe yuko umunsi wa gatandatu, umunsi wa karindwi wa shampiyona zishobora kuzatangira zikina, nubwo fixtures zazo zitarasohoka neza, kugira ngo bashyire umuco uko aya makipe azatangira akina, ndetse nuko bizagenda bigenda neza 5 kuri 5.
byo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hamwe na Rwanda Premier League ntabwo bari babisobora. Gusa ni ikipe ije navuga ko igiye kuba iba hano i Kigali mu Rwanda, yamaje no kuba yatangaza yuko izajya yakira muri Stade Amahoro haba imikino nyafurika, kuko yageze mu matsinda ya CAF Confederation ya CAF Champions League, yo yamaje kuba yagera mu matsinda, ndetse ntekereza ko izajya yakirira mu mahoro nk'uko byari yabisabye. Izajya yakira mu mahoro haba imikino ya shampiyona ndetse n'imikino ya CAF Champions League. Ni ikipe ya Al Hilal yamaze kuba yagira hano mu Rwanda nk'imwe mu makipe yasabye kuba yakina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, ishaka ikintu cya competition. Mu gihe ikipe ya El Merreikh bivuga yuko hari amakuru avuga yuko yo izaba mu karere ka Rubavu, akaba ari naho izajya yakirira imikino yayo igiye itandukanye. Bibutsa ko amakipe yo mu Rwanda bayongereye amafaranga kugira ngo azabashe kuba yarwana n'ikintu kijyanye no kuzakira aya makipe yo muri Sudan. Ngayo nguko rero nuko update zihagaze hano mu Rwanda. Nkwifuriza ibihe byiza we wabanye nanjye muri iki kigano, ndetse nawe wakoze subscribe uri umuntu w'agaciro cyane, nawe utarayikora ko wayikora none, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Njye umva Nebo Fabrice, iyi ni The Sport Move. Reka nkubwire ko update ndetse n'andi makuru agiye atandukanye y'imikino nta handi uzajya uyasanga usibye hano kuri The Sport Move. Ciao ciao.